إذا أنت طبيب أسنان أو بتشتغل بمجال الأسنان فهدول العبارات رح تحتاجها. تابع للأخير. لما يجي مريض وتقول له تفضل استريح، فيك تقول له nehmen Sie Platz أو machen Sie es sich bequem. machen Sie es sich bequem. إذا بدك تسأله شو السبب اللي خلاك تجي لعنا أو كيف فيني ساعدك أو شو عم يوجعك بهالمعنى، فيك تسأله بالعبارات التالية: Was führt Sie zu uns? Was führt Sie zu uns? شو اللي جابك لعنا؟ Was macht Ihnen Beschwerden? Was macht Ihnen Beschwerden? شو اللي عم يسبب لك أوجاع؟ أو Wo haben Sie Beschwerden? وين في عندك أوجاع؟ وين في عندك مشاكل؟ ما بستخدم Probleme، ما بقول له Wo haben Sie Probleme؟ مشاكل، وإنما بستخدم بدالها بالطب بشكل عام Beschwerden، يعني أوجاع بالجسم، يعني مشاكل صحية. أو بقول له مثلا Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wie kann ich Ihnen behilflich sein؟ يعني كيف فيني يكون خدوم إلك. أو Wie kann ich Ihnen helfen؟ كيف فيني ساعدك بكل بساطة. طيب بنفرض هو اجى لعندك لحتى تشيك عليه، يعني اجى بعد العلاج بس لحتى تشوف اذا تحسن ولا لا، ففيك تسأله بمعنى انه شو صار معك الفترة الماضية، كيف مضت الفترة الماضية، اذا تحسنت ولا لا. ففيك تسأله Wie war der Verlauf? Wie war der Verlauf? Verlauf يعني الفترة اللاحقة للعملية أو للعلاج، خلينا نقول اللي بتجي بعد العلاج. أو فيك تقول له Wie ist es Ihnen ergangen? Wie ist